Sawubona bazalwane, Jesu Kristu akabonge, inkosi yabusa. Okay bazalwane, namhlanje sicela nje ukunukhombisa. Okay, senza into yazi bazalwane, ngokusizwa inkosi sisemshikashikeni emkhulekweni wokuthi inkosi isikhulule bazalwane kulokhu kudla okungekho healthy, ya okungekho nje healthy so namhlanje nje bazalwane ngifisa ukuthi more often sijwayelane nje namaveji kakhulu ngokusizwa inkosi. Silo mshikashika well siyakwenza but sesifuna ukwenza even more often bazalwane, because ukudla bazalwane ngempela kuthakasile. Okay-ke namhlanje sifisa ukunikhombisa senza ubrinjol bazalwane. Brinjol susa le nto le bese siyawusika-ke kanje, siwusike ube ngama-round kanjena, bese-ke siwufake lana. Namhlanje-ke sisebenzisa amasi, kwesinye isikhathi sisebenzisa iqanda, sisebenzisa okukhona ngaleso sikhathi. Uma ngaleso sikhathi iqanda lingekho sisebenzisa amasi, uma kungekho futhi sizama option C. Ya, uma kungekho kokubili mhlawumbe sizama option C. Sinalento esisebenza ngokukhona, so ngokusizwa inkosi uyasidiliveka. Kungcono kakhulu namhlanje kunezolo ngokusizwa inkosi. Sivule siqhubeke sisiza. Okay-ke bazalwane, sisiza isikhulule kulabo kudla abangani. So bese-ke sibafaka lana bazalwane ufulawa lwana nama-aromati nje, salt into ey'njengalezo. So normally sisaqhubeka ngale ndlela yokupheka umuntu abeyijwayele, ngabe ngenza i-deep fry, but ngenxa yokuthi sifisa ukwenza nje ama-recipe a-healthy kunakuqala, sizoyenza kanjena nje bazalwane. Amafutha mancane, awekho maningi, and futhi sizoyifaka avini ingcono bazalwane, iyakwazi ukungenzeka ukuthi into ibe namafutha amaningi. So ya injalo-ke bazalwane. Sizophinde-ke sinikhombise uma ngabe isi-right, alright-ke.